Om Swastiastu, ale-ale namo kesami punapi gatre. Dumugi side sami pada kena lan rahayu nggih. Ding lahinane sane mangkin irage jagi melajah mace aksara Bali geten nggih. Nanging sedereng punika nggih lugrayang titiang nyinayang angge memperkenalkan diri gitu nggih. Tiang niki wantah utawi tiang medan ilintang langlit. Saat make asistene pangurah jagi nyelasang napi nike ngewacen aksara Bali genten nggih. Nanging tiang sing jelakan nganggon basa Bali alus dogen nyelasang basa Bali nene nggih maca aksara Bali nene nyanan yen nganggon basa Bali alus den bisa anak-anak kileng-kileng nyanan sing ngerti apa tekening ane tiang orang ane tiang jelasang gitu nggih. Tiang madan lintang langlit asistene pangurah lakan lasang daging video dinane mangkin gitu nggih. Nah, apa denisin video ne jani ane lakari raga bahas jani itu tentang apa dogen gitu nggih. Ane daging video aksara Bali. Artos aksara Bali, artin aksara Bali itu apa gitu nggih. Apa artin aksara Bali itu? Benjep yang nyelasang pahan aksara Bali. Bagian-bagian dari aksara Bali. Nomor 3 Maret tata cara irage membaca aksara Bali utawi ngewacen aksara Bali nggih. Mungkin anak-anak yang kejang nih bersiap nih belajar bersiap nggih mun bersiap jani ke lanturang lakar ke pelajahane selanturne nggih. Nggih sane mangkin lantur. Nah lanjut tang yani ke niki aksara Bali. Nah napi teh tegas nih napi artine aksara Bali punika. Aksara Bali inggih punika silih tunggil aksara daerah ring Indonesia sane kantun kepiare oleh krama Baline ngantos mangkin. Ring Bali kewentenan aksarannyane punika ketah keanggen nyurat ring sejeroning awig-awig dise kekawin sesuratan ring lontar miwah sane lianan. Rikale alit-alite nyurat punika nenten jeung ngawag-ngawag nanging wenten uger-uger sane ngiket aksara Bali punika sane kewastanen antuk pasang aksara Bali. Aksara punika pralambang suara sane wenten ring kertas utawi media sane tiosan minangkadi batu lontar miwah sane tiosan. Nah niki nggih ne artine aksara Bali alit-alit pangnawang yak makejang aksara Bali nike silih tunggil aksara daerah. Nah dene niki salah satu aksara di Indonesia ane nu kayang jani enten nggih. Nah kanggo nulis apa dogen? Kanggo nulis awig-awig dadi, dikekawin dadi, dilontar masih dadi. Nah yen anak-anak nulis aksara Bali itu sing dadi ngawag-ngawag carane jelasang tiang busan tuh. Ada uger-uger aksara Bali, uger-uger penyuratan aksara Bali ane sai kewastanen atau kesengguh pasang aksara Bali gitu nggih. Nah niki dasar aksara Bali nike napi artine genten nggih adik-adik nggih sami. Mangkin lanturang ring napi aksara Bali mangge ring dije. Nah jani tiang dini nyih nayang ngedengang dije dogen aksara Bali itu manggu. Pang ketah masih anak-anak tuh alih-alih tuh nawang di jeden manggon manian pangsing terkejut nuju alit-alite be dewasa
Uben megai di adatnya nawang manian dini ada tadi bendese, kekelian adat, tadi prejuru gitu nggih. Utawi megai di kedinasan gitu. Nah, ini misi nyawan nih melang nih. Sane ka pertama dilontar. Nah, dasar ali-ali teh mang deuning mace aksara Bali dilontar tuh. Nah, yang di desa driki durung ketah lontar niki nggih konden umum ya. Ditu tuah manggu aji aksara Bali dogen. To dasarnya alit-alit teh harus melajah mace aksara Bali. Nomor 2 kaping kalih nggih. Jani sekancan adan rurung. Ento subuh misi aksara Bali. Nanging nu agetne misi aksara Latin nya kedhuwurne betene alit-alit nu bisa masih sing bisa maca aksara Bali Latine baca. Yen nuju manian subuh aksara Bali dogen itu mare alit-alit lakar melajah buin yen sing uli jani buin melajah uling pidan kinten nggih. Kelanturang awig-awig. Nah, cara jani awig-awig di desa adat nike alit-alit mang de uning medaging aksara Bali. Ada nemadan awig-awig desa adat nggih. Desa adat irage di janan ya irage ngoyong pasti ngelah aturan. Nah, nika awig-awig nika aturan nggih. Nyak to desa adat seketrune nika wenten awig-awig nih. Nika medasar untuk aksara Bali daler nggih. Alit-alit pangnawang masih aksara Bali. To dasarnya alit-alit melajah memaca aksara Bali. Nya nawang manian awig-awige aja aksara Bali dogen. Nika pisahange antara aksara Bali Latin. Nah, nika pisahange manian anak-anak pangten kewah maca awig-awig. Nika awig-awig nika undang-undang nggih aturan kenten. Kelanturang malih. Nah, niki kekawin. Nya nawang dini kekawin. Kekawin nika gending. Sinalih tunggil pahan sekar utawi gegendingan. Yang masuk ring kekawin nika wantah sekar agung. Nah, dike ali-ali teh pasti benggih yen tiang saya nepuin kekawin atau buku kekawin nika ada buku kekawin medasar aji aksara Bali dogen tulisannya. Ada masih aji aksara Latin. Nah, anak-anak pangnawang masih aksara Bali kenten dados nggih. Nah, penguntat atau yang terakhir gitu nggih. Niki napi adane pelang instansi pato cara pelang sekolah irage beng misi aksara Bali masih. Ya diastun ya betene misi Latin kinten nggih. Pangnawang masih anak-anak tuh mace beneh sing tulisane. Soalnya ane ngaenang tuh sing uli sekolah uli percetakan. Nya nawang uli percetakan belih nyanan ngai. Tuh ngawinang anak-anak dinuju aden amatakon di sisi adik kene tulisane benah apa sing. Nah, nike nggih. Nah, nike dasar ali-ali tim melajah aksara Bali nike manggil ring napi manten sekadi sampun kecina yang tiang mangkin. Ring lontar, ring pelang jalan, ring awig-awig, ring kekawin, miwah pelang instansi kinten nggih. Jani lanjut tanggal buin kepahan aksara Bali atau bagian aksara Bali. Nah, minabang niki pangurah ampun nyelasang nggih di semester 1 bagian-bagian dari aksara Bali pasti ke alit-alit nu ingat kenten nggih. Nu ingat pasti anak-anak ngajak apa den bagian aksara Bali entu kenten nggih. Yang pertama utawi saneka pertama aksara wianjana. Aksara wianjana itu anggon nyurat krune Latin sane lumrah bahasane lumrah cara meme bape gitu nih kelumrah adane nggih. Aksara suelalite nah ne anggon nyurat aksara Bali teksne utawi krunane saking bahasa Sansekerta.
Bahasa Sanskerta, bahasa Jawa kuno, bahasa Bali kuno kinten nggih. Dadene niki ampun nincap ieu kesulitan bahasa utawi teks utawi krune nike sampun semakin meningkat. Aksara Bali masih aksara Bali sulalita niki masih nggih alit-alit mangda uning nganutin uger-uger penyuratan aksara Bali nih. Nah, carane jelasane di semester 1 ada nerambat, celace, kinten nggih, gegure, bekembang. Nah, nike aksara sulalita. Nah, ini terakhir nih, berarti dibagi menjadi 3 niki nggih. Ada aksara modre. Nah, niki modre aksarane niki wantah indik rerajahan. Nah, yen alih-alih maniannya nawang dini dadi pemangku balian mare melajah aksara modre gitu nggih. Nah, irage jani mare melajah aksara Bali utawi melajah mace aksara Bali. Nah, ini pertama utawi sane ka pertama. Nah, nyen nawang buron ini. Nah, di apa nih tongos nih buron ini? Nyen nawang. Nah, jadi ini aksara Bali nih. Nah, kengken cara nih ragam memaca aksara Bali ini. Nggih, ada aksara apa tuh ada nih di muka nih misi apa tuh aksara itu gitu nggih. Carane mace, nah alit-alit tuh tinggalin lalu aksarane aksara apa tuh manggo. Cara dini ada aksara ba. Terus suwento dini ada nemadan apa busan orang itu di video nih? Ada madan taling. Nah, taling nih mas suara napi. Benar nggih mesuara dadene kengken yen aksara ba misi taling mukane dadene kebaca b. Nah niki carane maca alih-alih tipang nawang ane baca to cen malunan sing taling ne alu membaca nanging ane membaca malunan to tuah aksarane yen taling ento wantah napi pengangge aksara Bali kinten nggih. Nah, ini kaping 2 jani. Nah, nyenawang nih. Buron apa nih? Iya, nih tuh aksara nih. Nah, kengken carane maca. Nah, patu cara busan dijabarkan gitu nggih. Jadi ditelatarkan. Nah, kengken aksarane. Pertama aksara napi ada nih aksara sa. Ben itu ada aksara napi ben to? Aksara ma. Toh tadi mare bacane sama. Gitu nggih. Sama ben itu ada aksara napi niki madan gempelan aksara ba. Nah, besok jelasan ya apa sih fungsi ini gempelan, apa fungsi ini gantungan. Iri tatkala irage maca aksara Bali itu gitu nggih. Nah, niki mah daging pengangge aksara Bali masih nggih. Nah, niki dadene karena ada ditu ye merupa gempelan dadene ane di mana itu hilang gitu nggih. Dadi sampah. Yen maramune aksarane sampah. Jinina jani dini pengangge aksara Bali abesik ane madan api ulu pangnya mesuara i dadene aksara sampane busanto karena di aksara pane utawi gempelan pane misi ulu
dadene samping nggih. Nah nike sekali nike dumon alit nggih. Mare dah dua contohe ane tiang bang. Kengken, ampun ngerti nih. Ampun, nggih. Jadi lanjut tang tiang alubuin. Contohnya ben apa sih? Nah, ini apa nih? Nah, pasti lu orang kuluk nih. Nah, yang kini aksarane kengken carane mace. Jani mare ke jabarang bapak jani, ke telatarang bapak to. Amuni dah ini ada aksara. Ane pertama temadan aksara napi? Aksara ba. Ane kedua madan pepet mesuara e. Nah lenang ya ni pepet ni ngajak taleng. Yang taleng tu cara busan e. Pang memunyi b. Yang ni pepet pang mesuara e ya ngeh. Yang cara busan contohnya b ni tu jinin ganti taleng ni aja pepet b dah dene. Nggih. Nah niki ben lanturang aksara be masih nggih. Patuh niki. Ne masih pepet adane mangde mesuara e. Ne aksara da. Ne aksara ga. Nah, jadi kengken carane maca aksara ba misi pepet bacane be. Dah dua itu ada bebe gitu dah dene nggih. Bebe daga. Nah, jadi dini ada abese ane madan adeg-adeg. Ane dini yen be aksara terakhir misi adeg-adeg ane ne hilang. Kengken dah dene tulisannya bebedak. Nah, nya nawang bebedak tu buron apa? Buron panak jaran. Nah, duag-duag niki nggih. Nggih, kelanturang. Nah, jadi ada kuis abedik pangsing tegang melajah den. Ini gambar apa nih madan? Gambar. Nah, yang caranya aksara bale nih kebaca siap. Kebaca siap ya masuk. Jangan ane benar, ane beten apa ane bedur? Ane bedur. Tuh kebaca kerunane manuk. Itu ada aksara ma, aksara na, ada pengangge, aksara suku, aksara ka, miwah adeg-adeg. Nah, gitu nggih. Nah, nomor kalih ya nih. Ngundap gati nih. Nih madan buron yang aksara bale ini kebaca kuluk apa konyong. Yang aksara bale ini kewacen konyong. Nih ada aksara ka misi taling mukane misi tedong dadi u. Sing dadi u nya yang dini misi suku pada cara ngai manuk niki suku misi. Yang taleng tedong ya dadi u. Makane niki kebaca konyong gitu nggih. Nah, ini apa bu ini? Yang kini aksara bale nih kebaca apa nih? Macan apa singa? Nah, niki kebaca singa. Aksara sa misi ulu. Ulu tu suara napi i misi aksara nga. Dadi ini singa. Kenten nggih. Nah, ini benuag-nuagang murid jani. Lanturang tiang mangkin ring contoh lengkara atau kalimat. Nah, yang lengkara itu bahasa Indonesia nih kalimat. Contohnya cara ini lengkara nih. Oh. Yang bisa baca nih. Keruna nih aku dah ada. Keruna nih ada dua kata dini sebenarnya alit nggih. Inggih punika niki pahane. Toh.
Nabi bacaane kruna ka pertama niki meli nggih meli. Nah ini kedua busan berada itu di contohnya di muka tuh sampi. Nah, yen gabungan dadene uli aksara Bali nene tuun kata meli dan sampi gabungan dadene meli sampi. Nah nike munyin aksara Bali nene meli sampi. Ija nak meli sampi. Nah dipeken apa diberingkit. Nah nike nggih. Lanturang tiang malih nomor 2. Contoh nomor 2. Nah ini dawanan bin abedik. Apa bacaannya? Nah, driki kudang kruna ada. Berapa kata di sana ada? Gitu nggih. Kudang kruna ada 1, 2, 3. Nah, ada 3 ane ka pertama atau ane pertama. Nih. Kedua nih. Nomor 3 nih. So. Kruna ka pertama, nah, ini paling muka apa bacaan ini? Wih, ada gambar nengok nih. Kadang dia bacaannya nengok. Macane. Lanturang ini tengah-tengah. Ngamah. Ane sidori siap. Yen jani gabungan macane ngamah siap. Nah nike artine aksara Baline puniki nggih. Nike contoh kruna miwah lengkara, contoh kata dan kalimat yang memakai aksara Bali. Kengken carane maca. Ampun tiang telatarang cara ibusan. Apang alit-alite utawi anak-anak tu ngerti kengken carane maca aksara Bali nggih. Nggih wantah sapunika sekadi tiang latarang pelajarane dinane mangkin indik ngewacen aksara Bali. Dadosne alit-alit makasami mangde semangat melajah memaca aksara Bali. Nuju manian anak-anak tu megai sing je dadi apa tu adane ane tiang orang ibusan tu sing je dadi klian adat dogen manian maca aksara Bali, sing je dadi bendesa dogen lakari raga maca aksara Bali. Yen anak-anak cara jani dadi guide tu ngatong-ngatong tamu. Takunine nuju manian melalui ke pura ijanan tu. Pura batur, pura sakenan. Ditu nak pelangi tusing misi aksara Latin makejang aksara Bali. Kekengkenang anak-anak ditu maca nyanan nuju takunine jak tamu nih. Nah ditu bedengang wa iraga anak Bali apang bisa maca aksara Bali. Jengahang ali-ali tingeh kitane jengahang ragane jengahang melajah maca aksara Bali. Manian pangsing kengken wali cempole hange teken jadme luar Bali nggih wa iraga ngelah iraga patute memaca miwah ngelestariang aksara Bali punika nggih. Nggih wantah punika ane tiang presida telatarang ane tiang sida jelasang mogi napi sane tiang telatarang apa yang tiang jelaskan bermanfaat sida mawi guna. Nah, untuk anak-anak utawi majeng ring alit-alit makasami sinep tiang antuk parama santi. Santi santi santi. Suksema alit-alit tiang pamit dumun nggih.